Makirima aromereri a dini ya Gĩithĩramu kuma kaunti-inĩ ya Mombatha nĩ manyitanĩire gũkũngũĩra na gũthiĩ na mbere na gũteithĩrĩria arĩa matehotete. Arũmĩrĩri aya na arĩa magomanĩte mũthigiti-inĩ ũmwe nĩ morĩtie mũingĩ ndũgetiga gũkorwo ũkĩgayanio nĩ ateti, nao atongoria arĩa marĩ itĩ-inĩ nĩ morĩtie gũkorwo ũkĩnyitana nĩguo mũingĩ ũkorwo ũkĩamũkĩra ũthii wa na mbere. الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ndio siku ya kuwakumbuka. Utaona malengo chinje kwenye siku hii. Uchinja kwenye siku hii, malengo makubwa na shabaha ni nyama wapelekewe wale ambao kwamba hawawezi kuifikia nyama. Ndio nikasema kwenye hotuba yangu, tuchinjeni na mapema ili tuwapelekeni nyama wakati unaostahiki. Umma wa Uislamu, umoja wao katika hii dunia na kushika kizazi katika siku hii njema ya kuchinja, wasaidie maskini, mafukara, wasiojiweza, watembelee wagonjwa, watembelee maiti walioko makaburini, waombee dua. Na ni siku njema ya furaha, watu wafurahi, familia, tushikane kwa umoja. Mungu atupe nguvu, atupe afya, tuwe pamoja katika hii dunia inshallah.